a re kopeng thuso. Ke tsholetsa matlho a me kwa dithabeng, thuso ya me e tla tswa kae? Thuso ya me e tla tswa mo go Morena Modimo wa rona, yena ya tlhodileng legodimo, lefatshe le dilo tsotlhe tse di mo go lona. Amen. A bopelotlhomogi bo nne le lona tse di tswang mo go raetsho le Morena Modimo wa rona Jesu Kriste. Amen. Re tla opela difela tsa rona mo Hosana 20, re ya go boka Morena. Hosana 20. Bomme le bontate dumelang. Le kae? Re teng. Welcome in the name of Jesus Christ. Whether you are young, whether you are old, whether you are first time or long time members, whether we come full of doubts and confidence, joy or sorrow, in this place we are all family. Because of what Jesus did for us on the cross, may each one of us find great joy and spiritual nourishment as we worship today. Amen. Bomelo bontate ke kopa ropeleng Hosana 225 ka mafolofolo. Ke se ke utlwile Jesu fa umpitsa, umpona ke latlhegile, o re o mpholose. Hosana 225.
a leboga. A re ikatumetseng sefatlhego sa Modimo wa rona, re buiseng pesalema ya go simolola letsatsi mo pesalema 91 verse 14 to 16. Pesalema ya go simolola letsatsi mo go pesalema 91 verse 14 to 16. Fa re buisa e buisega yana. Ke tla mo pholosa, ke a nkgorometsa ka lorato. Ke tla mo sireletsa gonne o itse leina la me. E tla re a mpitsa, ke mo utlwa. Ke nne nae mo tlalelong. Ke tla mo namola, ke mo tlotla. Ke tla mo kgorisa bophelo jo boleele, ke mmontsha pholoso ya me. Amen. Re tla opela Hosana 159, mmele, pelo le moya, botho jwa me jotlhe, ke go beela tsona, ke di naya wena.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Re buisa Pesalome ya bobedi ya letsatsi. Pesaloma e re itseng ya Dafita. Pesaloma 23 verse 1 to 4. Pesalome ya ga Dafita e buisega yana. Morena ke modisa wa me. Ga nkitla ke tlhoka sepe. O mphodisa mo mafulong a matalana. O nkgogela metsing a tapoloso. O lapolosa moya wa me. O ntsamaisa mo ditseleng tsa tshiamo. Ka ntlha ya leina la gagwe. Le fa ke tsamaya mo mogorogorong wa moriti wa loso. Ga nkitla ka boifa bosula bope. Gonne o na le nna. Tsa mma sa gago le seikokotlelo sa gago di a nkgomotsa. Bomme le bontate go tsamaisana le Pesalomeng ena. Re opela Hosana 2:6-4. Ke na le modisa ke tla be ke tlhokang. Ke yo
mola o latelang wa pina e verse ya o simolola e re ke yo mpitsang morena modimo yo phelang. Bomelo bontate re mo karolong e latelang the affirmation of human dignity. Ke kopa re emelele so that we can all affirm our human dignity. Re tla simolola. I stand tall and dignified in the name. I accept myself as a precious. Together with animals, trees, and rivers, we are all living community belonging to the earth, our common home. Guided by the Spirit, we discover who we are as a family. Motho ke motho ka batho. Amen. Re tla opela Hosanna 226. Verse e le nngwe fela. Hosanna 226. Re tla buisa molao wa modimo wa rona mo go Romans chapter 13 verse 8 to 10. Le ntshwareleng kopa le nne fatshe. Thank you. Re tla buisa molao wa modimo wa rona mo go Romans chapter 13 verse 8 to 10. Molao wa morena modimo wa rona Romans chapter 13 verse 8 to 10. Fa re fitlhetse e buisega yana ka Setswana. Lo fetse tsotlhe tse di tshwanetseng go leshwa. Go sale go ratana fela. Gonne yo a ratang yo mongwe o dirafaditse molao. Gonne ditaolo tse di reng o seke wa dira boaka, o seke wa bolaya, o seke wa utswa, o seke wa sopa tshupo ka kako, o seke wa eletsa le fa ke ne ke go e le taolo e nngwe e sele. Di akareditswe ka lefoko le le reng o rate mongwe ka wena jaaka o ithata. Lorato ga lo direle motho bosula, ke ka mo lerato e leng tirafatso ya molao. Amen. Re tla opela Hosanna 114 di teng.
bomme le bontate, re le batho ba nama le madi, re tsamaya matsatsi otlhe le motsotso otlhe re ntse re leofa. Fela Modimo o re fa sebaka sa hore re tle sefatlhego sa gagwe re ipobole maleo a rona. Fa re buisa Johane wa mathomo chapter 1 verse 8 to 9, ke kopa re utlwisise fa re buisa hore Johane a reng. Fa re re ga rena boleo re a itsietsa, mme boammaruri ga boyo mo go rona. Mme fa re ipobola maleo a rona, ona o boikanyo le tshiamo go re itshwarela maleo le go re itshekisa tshiamololo yotlhe. Fa re re ga re a leofa re o dira moaki, mme lefoko lona ga leo mo go rona. Bomme le bontate, re tla dira boipobolo jwa tumelo ya bokeresete, mme re tla e buisa ka nako e le nngwe. Ke dumela mo godimo tate a matla otlhe. Re le badumedi mosong wa letsatsi re dumela hore Modimo wa rona ka Jesu Kriste wa rona, dibe tsa rona di tshwaretswe. Sebakeng sena ke ba ropeleng Hosana 238 ka mafolofolo, ke dumetse go morena. Go bontshe hore Jesu Kriste o re swetse dibe sefapanong ka tseno re batho re itse rapela. Hosana 238, ke dumetse go morena.
Bontate ka mo kerekeng dumelang. CWM dumelang. CWM dumelang. Sunday school ya rona dumelang. Sunday school dumelang. Lekgotla la me le ratehang dumelang. Bomme le bontate pele re simolola re bula lentswe la kajeno ke kopa re dumedisane ka pina ya mafolofolo, pina e re tlwaetseng. Ke kopa re dumedisane pele re bula palo ya lentswe ya letsatsi.
ka lebitso la ntate le la morwa le la moya o kgalelang. Modimo wa rona re ikatumetsa sefahlego sa gago mosong wa letsatsi, re le bana ba gago mo lefatsheng, re le kereke ya gago ya kaši ya Modimo wa rona. Re ikatumetsa sefahlego sa gago, re tlo o leboga, re ikatumetsa pele ga gago, re tlo o kopa, re ikatumetsa pele ga gago, re tlo lla Modimo wa rona. Re le batho re feta dilo tse farologaneng mo lefatsheng Modimo wa rona. Re tla kerekeng, re tla ntlong ya gago e boitshepo gore o tlo re fa dikarabo tsotlhe tse re di tlhokang Modimo wa rona. Re le bana ba gago, re le badumedi, tse di diragalang mo lefatsheng Modimo wa rona, nako tse dingwe ga re kgone go di laola. Fela bofelong ba beke e nngwe le nngwe re tla mo ntlong ya gago, re tlo leboga ka bophelo bo re fileng bona, re tlo kopa tse di labalabelang Modimo wa rona. Modimo wa rona re batho, nako e nngwe re nagana gore re itse tsotlhe Modimo wa rona. Fela o Modimo wa lerato, o Modimo o rategang, o Modimo ya tlisitseng Jesu Kriste lefatsheng, a re sola dibe, a re fa bophelo bo sa feleng. Modimo wa rona re le baleufi, re leufa matsatsi otlhe, bosigo botlhe Modimo wa rona. Fela o Modimo wa lerato, o re itshwarele melato ya rona Modimo wa rona, le jaaka ba re itshwarelang ba ba melato le rona. Ra leboga Modimo wa rona, mosong wa letsatsi re tla go bula lentswe la gago le le halalelang, lentswe la gago le le re bulang ditlhaloganyo Modimo wa rona, lentswe la gago le le re agang, lentswe le re bontshang bophelo Modimo wa rona. Ra leboga mosong wa letsatsi, tlhonolofatsa pelo e nngwe le nngwe, tlhaloganyo e nngwe le nngwe, le mmele mongwe le mongwe Modimo wa rona, gore lentswe le le tlo balwa mona ba le dirise, re le dirise matsatsi otlhe, re le gopole, re le gase to all the corners of the world Modimo wa rona. Tlhonolofatsa lentswe lena le wele mobung o nonne Modimo wa rona, ka lebitso la ntate la mora la moya galelelang, amen. Ke a leboga bomme le bontate mosong wa letsatsi. We open our scripture reading in Matthew 28. Matthew 28, verse 16 to 20. Matthew 28, verse 16 to 20. ya Modimo re fumana palo ya lentswe go tloa go Mateu kgaolo ya 28 re qala temaneng ya 16 go fihla ya 20 yona ha e fumanehile
sehloho se re tsoho ya Jesu. Re qala ho 16 e re barutuwa ba leshome le motso o mong ba ya Galileya thabeng eo ba e laetsweng ke Jesu. Ha ba mmona ba mo kgumamela empa ba bang ba belaela. Yaba Jesu o atamela a bua le bona a re ke neilwe borena bohle lehodimong le lefatsheng. Yang ke hona le rute ditjhaba tsohle le ba kolobetse ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang mme le ba rute ho boloka tsohle tseo ke le laetseng tsona. Mme bonang nna ke na le lona ka mehla yohle ho isa bofelong ba letsatsi. Amen. Ke a leboga. In English, it reads as follows. Matthew 28, verse 16 to 20. Jesus appears to his disciples. The 11 disciples went to the hill in Galilee, and where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, even though some of them doubted. Jesus drew near and said to them, I have been given all authority in heaven and on earth. Go then to all the people everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And I will be with you always to the end of the age. Amen. Amen. Brothers and sisters, Kgaitsedi baena, this morning hoseng wa letsatsi la kajeno, we have read one of the most famous scriptures. re badile a mang a mangolo a tsebisahalang haholo. The scripture that we mostly open on the Sunday of Easter, Lengolo leo hangata le balwang ka Sontaha sa ho qetela sa Paseka. where it speaks about the Jesus Christ who has risen from the dead. Le buang ka Jesu Kriste ya tsohileng bafung. The Jesus Christ that was crucified on the cross. Jesu Kriste a kileng a kokotellwa mo sefapanong. The very same person, they saw him dying on the cross. Motho yena yeo ba mmoneng a hlokahala a shwella sefapanong. Now, after 3 days, that's when they see him again. Ka morao ha matsatsi a mararo ke mona moo ba mo bonang hape. And they see him with a different sight. Ba mmona ka mahlo a mang a fapaneng. At that moment, Ka yona nako yona eo, there were others who did not believe, ho ne ho na le ba bang ba neng ba sa dumele. but they saw the very same person who died on the cross. Empa ba bone yena motho yolo ya ileng a hlokahala sefapanong. This is the verse that gives the resurrection, Ke temana e re fang ka tsa hatsoho ya Jesu Kriste. that gives us the essence of the resurrection of E re Jesus fa Christ. mohlala wa ho tsoha ha Jesu Kriste. It gives us the clear image of what happened. E re fa picture e hlakileng ya ho tsoha ha Jesu Kriste. But brothers and sisters, this morning, Ba ena le dikgaitsedi hoseng wa letsatsi la kajeno. we are going to touch a little bit on the resurrection. Re tlo tshisa hanyane tabeng ena ya tsoho. But we're going to emphasize on the words that Jesus Christ said. Empa re tlo toboketsa haholo ho mantswe ao Jesu Kriste a buileng. The words that were encouraged to the disciples. Mantswe ao a neng a hlohloletsa barutuwa ba hae. This book was written by mostly known who is Matthew. Buka ena jwalo ka ha le tseba e ngotswe ka ya neng a tsebisahala haholo le Mateo. And he was known in one of Jesus Christ's disciples. O ne a tsebisahala e le e mong wa barutuwa ba Jesu Kriste. He was the one who was collecting the taxes. E ne le e mong wa ba neng ba amohela lekgetho. And he also spread the word of Jesus Christ. O ne a spreada le gospel ya Modimo. This gospel was written Gospel ena e ngotswe to show that Jesus Christ is Lord. Evangeli ena e ngotswe ho bontsha hore Jesu Kriste ke Modimo le Morena. In all the stories and the parables we see Dipaleng tsohle tseo re di bonang le dipapiso tseo re di bonang. see that Jesus Christ is Lord. Re bona hore Jesu Kriste ke Modimo ka sebele. And he's the Messiah who was sent by God. Ebile ke Messiah ya ileng a romelwa a rometswe ke Modimo. This is where we seek the second person, Ke mona re bonang motho wa bobedi the second person who was seeing Jesus Christ, eo a neng a bona Jesu Kriste which it was Matthew. e ne le Mateo. Now, Matthew was one of the different disciples. Mateo e ne le e mong wa barutuwa ba neng ba fapana. Also, this story, we also see it on the next 3 Gospels. Pale ena re e bona hape ho dievangeli tse tharo tse latelang. In the Gospel of Luke and Mark, Evangeleng ya Mareka le ya Luka and also the Gospel of John. le evangeleng ya Johane.
But this morning, empa hoseng hona we are going to speak about the words that Jesus Christ said. re tlo bua haholoholo ka mantswe ao Jesu Kriste a buileng. And we find them on verse 19. Ona re a fumana temaneng ya 19. In that verse, Temaneng yona eo we focus also on the 4 things that Jesus Christ said, re tsepamisa maikutlo a rona ho seo Jesu Kriste a se buileng. where Jesus Christ speaks about baptism, Mo Jesu Kriste a buang ka kolobeng, where he speaks about the Father, mo a buang ka ntate, where he speaks about the Son mo a buang ka Mora, and the Holy Spirit. a buang ka moya o halalelang. But first of all, Empa ha re qaleng mona he says that o re go and baptize. a re tsamayang le lo ba kolobetsa. Now, baptism is one of the things that we know in our church. Kolobetso ke e nngwe ya dintho tseo re di tsebang mona kerekeng. In the Reformed Church, it's seen as a sacrament Kerekeng ena ya rona ya ntjhafatso e bontshahala e le sakramento where it brings us close to God, eo e re atametsang ho Modimo. where every Christian is celebrating this sacrament Hore mokreste e mong le e mong ya ketekang sakramente ena so that they strengthen their faith, hore a tiisetswe tumelong ya so hae. that they strengthen their faith with Jesus Christ. Hore a matlafatswe tumelong ya hae ka Jesu Kriste. Baptism is a sign of a bond Kolobetso ke saene ya ho hokahana that breaks away the history eo e qaqollang le morao of every sin that was in your body. la sebe sohle se seng le se seng sebe se se leng pelong ya hao le pelong ya hao. Baptism is one of the signs and symbols Kolobetso ke e nngwe ya di-sign that Jesus Christ has been through. tseo Jesu Kriste a fetileng ho tsona. Let us remember that what Jesus Christ been through Ha re hopoleng hore seo Jesu Kriste a fetileng ho tsona is also what we are going through. ke dintho tseo le rona re tlo mo feta ho tsona. He was also baptized Le yena o la nna a kolobetswa just as we are being baptized. jwalo ka ha le rona re kolobetswa. So his process Jwale tsela ya hae was to show how things should be done on e ne earth e le hore a re bontshe hore na dintho di tlameha hore di etsuwe so that jwang. we follow exactly what he did. Hore le rona re tle re tsamaye menyabuketsong yona eo ya hae. Baptism is unity Kolobetso ke kopano within the children of Christ ka hare ho bana ba ntate Modimo. so that with the water that is being used, Hore ka metsi ao a sebediswang we are becoming nourished. re tle re be ba fepiweng. All our sins are washed away. Hore dibe tsa rona di tle di hlatsuwe. Now, the text verse of today Mohlodithero wa ka letsatsi la kajeno also speaks about Jesus Christ le ona o bua ka Jesu Kriste. giving an instruction A fana ka taelo to the disciples ho barutuwa ba hae that they must baptize hore ba tlameha ho sala ba ntse ba kolobetsana. everyone they meet Ba be ba kolobetse motho e mong le e mong eo ba kopanang in le the yena. name of the Father, Ka lebitso la ntate, in the name of the Son, lebitsong la mora, in the name of the Holy Spirit. lebitso la moya o halalelang. Brothers and sisters, Ba ena le dikgaitsedi. Jesus Christ did not say these words Jesu Kriste ha ya bua mantswe ana just in passing. fela ka ho feta fela. a sa Jesus bolele. Christ Jesu Kriste said this word o itse o boletse mantswe ana because he was teaching them hobane o ne a ba ruta. that in the very same God that sent him, O ne a ba ruta hore Modimo yena eo ya mo rometseng there are also 2 other entities hore ho na le di-entity tse ding tse pedi tse ka thoko that go along with what he said. empa tse tsamaelanang le sena seo a se buang. That is why when we pray, Ke ka hoo ha re rapela we start and end re qala le ho qetela in the name of the Father, ka lebitso la ntate, in the name of the Son, lebitso la mora and in the name of the Holy le Spirit. la moya o halalelang. Before I go any further, Pele moruti a tswela pele, this is going to be explained into the earthly world. sena se tlo hlaloswa ho ya ka tsa lefatshe. Basically, I'm going to explain this to what we have right now. Moruti o tlo e hlalosa ho ya ka tsela eo seo re nang le sona hona Because jwale. God is so wise Hobane Modimo o hlalefile haholo. that he did not give us every answer to every question. Hore ha ya re fa karabo ya potso e nngwe le e nngwe e re nang Because le we yona. know he knows exactly that we are human beings. Hobane wa tseba hantle hore re batho. And we'll do our research. Hore le rona re tla iketsetsa research ya rona. And once we know more than we're supposed to know, Ene haebaneng re etsa patlisiso tseo e be re tseba ho fetisa ka mokgwa o re we tla will re use fetisa ka the teng. information Re tlo sebedisa taba tseo to heal the world hore re fodise lefatshe and also to kill it at the same le time. hore re be re le bolaye ka nako ka tsela So ena the eo. explanation I'm about to give Jwale tlhaloso eo moruti a tlong e
fang hona is jwale, through metaphors ke ka le dipapiso and the examples of the world. le di-example tsa lefatshe. But they are not here to discard you, Empa ha di monana hore di re kgese. but they were to make you to understand what it means. Empa e le fela hore ho le etsa hore le utlwisise tseo e di bolelang. Jesus Christ spoke about these three entities: Jesu Kriste o buile ka ntho tse tharo tsena. the Father, the Son, and the Holy O Spirit. buile ka ntate, mora le moya o halalelang. The Bible explains that Bibele e hlalosa hore these three entities, ntho tse tharo tsena they were there long before we were di born. ne ntse di le teng le before rona re hlaha. Even Jesus Christ came after. Ebile le Jesu Kriste o tlile ka morao ha tsona. He was also there in the beginning. O ne a le teng qalong. We also see it in Genesis chapter 1, Re di bona hape ho Genesis wa pele. where God says in plurality, Mo Jesu Kriste a buang ka bongata. He says, let us create man in our own image. A re ha re etseng motho ka setshwantsho sa That rona. is when the three entities were also present: Ke mo ntho tsena tse tharo di neng di le teng. the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ntate, mora le moya. Also, when Jesus Christ was crucified, Le ha Jesu Kriste a ne a thagiswa. that is when we see the presence of God. Ke mo re bonang boteng ba Modimo. We also see Himself being present. Re bona le yena a le teng. We also see the work of the Holy Spirit being Re bona present. le mosebetsi wa moya o halalelang o le teng. Also, through salvation, Le ka pholoso. we also see the presence of Re God. bona boteng ba Modimo. We also see the presence of Jesus Re Christ, bona boteng ba Jesu Kriste. the one who died for our sins. Yena eo ya a re shwetseng a shwele And we ditaba also rona. see the Holy Spirit. Re bona hape le moya o halalelang. Now, the Father, Jwale ntate, when we pray, we start with the Father ha re rapela re qala ka ntate. because He is the creator of heaven and earth. Hobane ke yena mohlodi wa lehodimo le lefatshe. It is not because He was created, A se hobane yena o ile a hlolwa. but He is the creator Himself. Yena ke yena mohlodi ka He boyena. is the beginning Himself. Ke yena qalo ka boyena. He is the one who was there before we were there. Ke yena ya neng a le teng le pele rona re ba teng. Before the Word was there, Le pele lentswe le ba teng. He was there. O ne a le teng. Now the Son, Jwale mura the Holy Spirit, moya o halalelang who was sent by the God, o rometsweng ke Modimo. now is sent through the Son, O rometswe ka mora. the person whom we saw kamatlo, Motho eo re mmoneng with our own eyes. the person whom He died for our sins, Motho ya re shwetseng a shwela dibe tsa rona. the person who walked on earth, Motho a tsamaileng mona lefatsheng. the person who gave us salvation, Motho ya re fileng pholoso. the person who said the words that we read today. Motho ya buileng mantswe ana eo re a balang kajeno. That is when we see the second person in the Trinity. Ke ka hoo re bonang motho wa bobedi ho boraro. Now, the third and the last entity, La boraro e leng ya ho qetela it is the Holy Spirit. ke moya o halalelang. Now, let us remember in Genesis, Jwale ha re hopoleng mo le ho Genesis, when the world was created, ha lefatshe le ne le hlodiwa, there was nothing on earth. ho ne ho sena letho mo lefatsheng. There was only water. E ne le metsi fela. But what was hovering on the waters? Empa se neng se fofa hoduma That metsi was ao. hovering on the waters. Seo se neng se fofa hoduma metsi It ao, was the Holy e Spirit. ne e le moya o halalelang. That is when God blessed the world Ke moo Jesu Modimo a ileng a hlonolofatsa lefatshe by sending His own Spirit ka ho romela moya wa hae to hover in the world. hore o tlo fofa mona lefatsheng. There is another thing I want to point out. Ho na le ntho e nngwe hape moruti a batlang ho le hlakisetsa That yona. when God said, Hore ha Modimo a ne a re let us create man in our own image, ha re hloleng motho ka setshwano sa He rona. did not speak about the faces that we have today. O ne a sa bue ka difahleho tse re nang le tsona hona jwale It is kajeno. because that Ke hobane if we created in a certain image that we have today, haebe re ne re hlodiwe ka setshwantsho se itseng se re nang le sona kajeno, we would use it anyhow and anytime we like. re ne re tlo se sebedisa ka tsela e nngwe le e nngwe eo re ratang ka nako e nngwe le e nngwe e re e But batlang. now the face of God Empa sefahleho sa ntate Modimo is nothing but the Holy Spirit. ha se letho le fapaneng le moya o So the halalelang. only thing that separates us and animals Ntho e le nngwe fela e arolang rona le diphoofolo is the Holy Spirit. ke moya o halalelang. No one can touch it. Ha hona motho ya ka o No one can even move it. Ha hona motho ya ka o tlosang a o suthisa. Even when we read in the book of Job, Le ha re bala lengolong la Johane, when the devil came to Job, ha Satane a ne a tlile ho Job, God told him one thing,
modimo o mo boleletse ntho e le He nngwe. said, you can do anything to Job. A re o ka etsa ntho e nngwe le e nngwe ho Job. But even if you try, Le ha o ka wa you leka, won't even touch his spirit. empa o ke ke wa thitsa moya wa Because hae. that is the only thing that separates us and human beings Hobane ke and yona animals. fela ntho eo e arolang batho ho diphoofolo. Now, this Trinity, Jwale boraro bona there is a relationship. ho na le kamano. Let us understand that Ha re utlwisiseng hore these three of them, boraro bona they are God. ke modimo ka boyena. We are not praying Ha re rapele to three different gods. ho medimo e meraro e fapaneng. We are not praying Ha re rapele to three different ho gods. medimo e meraro e fapaneng. We are praying to one God Re rapela ho modimo ya leng mong, who reveals himself into three parts. ye a itlhahisang ka boraro. I don't know if you know science, Ha ke tsebe hantle ha ebe le tseba tsa mahlale. but science says matter forms itself in three entities: Empa tsa mahlale di re matter di iketsa into three entities. Dintho tse tharo tse Solid. iketsang tsona. Ke dintho tse thata tse tshwarehang, solid, dintho tse thata tse tshwarehang, vapor, moya and liquid. le metsi. So, ice, Ice yona that is when water is being freezed. ke moo metsi a kentsweng ka hare ho sehatsetsi. And when you boil the very same water, Ha o e bidisa yona ice it eo, becomes water vapor. e ba phofudi. And also, Hape that water can turn into liquid. water e ka nna ya fetoha hape ya kgutlela ya ba metsi. Out of all the examples I can think of, Di-example-eng tsohle tseo moruti a ka di this is nahanang, the best example. ke yona e leng yona e ka hodimo. Because water is liquid, the one that we Hobane drink. metsi eo re a nwang ke metsi. And when you freeze it, Ha o a kenya ka hare ho it sehatsetsi, becomes ice. e ba ice. But it is still water. Empa e ntse e le metsi. Even if you boil it, Le ha o ka ba wa e futhumetsa, it wa e becomes bidisa, water vapor. jwale ya ba phofudi. But it's still water. Empa e ntse e le metsi. So God Jwale modimo is yena the Father. ke modimo ntate, God is Jesus Christ. ke modimo ke Jesu Kriste He is morwa, also Jesus Christ, ke Jesu Kriste hape. but there is God in him. Empa ho na le modimo ka hare ho yena. Within the Holy Spirit, Moyeng ona ona o halalelang, there is also God. ho na le modimo hape. That is why we say three in one. Ke ka hoo re reng ke karolo tse tharo ho e le nngwe. They all have different roles to play, E nngwe le e nngwe e na le karolo ya yona eo e but they bapalang. play a role of a God. Empa boraro ba tsona di bapala karolo e le nngwe The e one leng who sent them, eo a ba rometseng. he is the Father. Ke modimo ntate, The Father, the Creator. e leng yena mohlodi. He's the one who created the Son, Ke yena mohlodi wa letsatsi. the one who also created Ke the yena Holy Spirit. ya entseng hape moya o halalelang. This is where we see the role of the Father. Ke mona mo re bonang karolo e bapalwang ke We ntate. see it in the book of John chapter 17 verse 3. Re bona hape ho Johane 17 verse 3. It explains that God is also the Father. E hlalosa hape hore modimo ebile ke ntate. In John 20 verse 28, Ho Johane 20:28. it speaks about Jesus Christ being God. E bua ka Jesu Kriste e leng modimo. And also in Acts chapter 5 verse 3 to 4, Le ho diketso kgaolo ya bohlano, it also speaks about the Holy Spirit. e bua ka moya o The halalelang. very same Holy Spirit Moya ona o halalelang being God. e le modimo. So we are not praying to three gods. Ha re rapele medimo e meraro. We are not polytheistic, Ha re polytheistic, but we are monotheistic. empa re monotheistic. Meaning we're Ha re praying to- ntho tse ngata, we- empa re le ntho e le nngwe. We're praying to one God Re rapela ho ntho e le nngwe. who revealed himself on earth Yeo a kileng a itlhahisa mona in lefatsheng three entities ka boraro. so that we understand Hore rona re tle re utlwisise, and we see his presence. hore re be re bone re utlwe le boteng ba hae. In John 1, Ho Johane wa pele, it says, in the beginning there was the Word, e re qalong ho ne ho na le lentswe, and the Word was with God, ene lentswe leo le ne le na le modimo, and the Word was God. lentswe leo e ne le modimo. This shows that the Father himself, Sena se bontsha hore ntate modimo ka boyena, he is the beginning ke himself. yena qalo ka boyena, He also started the beginning. ebile o qadile qalo ka boyena. That is why when we sing or when we talk, Ke ka hoo le ha re bina le ha re bua, we say God is the beginning re re modimo ke qalo, and is also the end. ebile ke qetelo. As well, we see the presence of
of the Holy Spirit. Le ha re bona boteng ba moya o The halalelang. Trinity being present in the beginning. Boraro bo ntse bo le teng qalong. In 3 of the biggest events in a Christian life. Diketsahalong tse tharo tse kgolo tsa Bakreste. When God created the earth Ha and the ntate heavens. Modimo a ne a qala a phethahatsa kapo a hlola And lefatshe. when God sent Jesus Christ to die for our Ha sins. ntate Modimo a ne a mo romela Jesu Kriste lefatsheng hore a tlo shwele And ditaba tsa also rona. at the day of Pentecost. Le ka letsatsi la Pentecost. That is when the mission of Jesus Christ Ke moo mosebetsi wa Jesu Kriste was fulfilled on earth. o ileng wa phethahatswa mona lefatsheng. When the Holy Spirit came down on earth. Ha moya o halalelang o ne o theoha o tla tlase lefatshe. So this is where we pray to God. Ke mona moo re rapelang ho ntate Modimo. We call him in 3 names. Re mo bitsa ka mabitso a mararo. Where we fulfill his journey. Re phethahatsa tsa leeto lena. We express our belief Re bontsha tsa tumelo ya rona. that in the name of the Father, Hore ka lebitso la ntate, the Son, la mora, and the Holy le Spirit. la moya o halalelang. Going back to 3 states of matter. Re kgutlela di-stating tse tharo tse le tsa matter There tse is buileng ka water. tsona. Ho na le metsi, There is ice, ho na le ice, and there's water vapor. ho na le phofudi. All of these things is still water, Di le tharo ka boraro ba tsona e ntse le metsi. but in different forms. Empa fela di le ka mekgwa e fapaneng. Even if you do anything, Le ha o ka etsa ntho e nngwe le e it will nngwe, still be water. e tla dula e ntse le metsi. Even if you depend only on the sun, Le ha e ka beng wena o hakile fela mo letsatsing, but the Trinity is also there. empa boraro bo ntse bo le teng. Even if Jesus Christ died on the cross, Le ha ebe Jesu Kriste a re shwetse he sefapanong, spoke about the Father, o ntse a buile ka ntate, he spoke about the o Son, ntse a buile ka mora, he also sent his Holy Spirit to the Father. ebe a bua ka moya o halalelang, a ba a budulela moya wa hae a o kgutlisetsa ho ntate Where it belongs to. moo o tlamehang ho ba teng. So, brothers and sisters, Baena le dikgaitsedi, the knowledge of the Trinity, tsebo ya boraro it comes from the very beginning. e hlaha ho tswa morao ka Even moo. though the Old Testament doesn't speak much of it, Le ha e le hore testamente ya kgale ha e tjho ha e bue but haholo the ka 3 mokgwa has ona. always been there. Empa boraro bo ne ntse bo le teng le ka The nako 3 eo. is also there, Boraro bo ntse bo le teng. and the 3 will forever be there. Boraro bo tla dula bo ntse bo le teng. So when we pray, Jwale ha re rapela, we should not sound like we're praying to 3 gods, ha re a tlameha hore re utlwahale e ka reng re rapela medimo e meraro e fapaneng. but we should channel our prayers Empa re tlameha ho fetisetsa dithapelo tsa rona, to speak, ho bua, to ask, ho kopa, and to say thanks to God le ho leboha Modimo. in the name of the Father, Ka lebitso la ntate, the Son, la mora, and the Holy le Spirit. la moya o halalelang. Tse di bokwang ka ho sa feleng. That is always being merciful at all times. Amen. Amen. Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halalelang. Konyana e ntle e lokileng le hoseng ha letsatsi ke le re santsaneng re tlisa diteraneng le diteboho ho wena morena ka matla ohle. Re a leboha hobane re bontshitse tjhabo ya letsatsi la kajeno Modimo. Re a leboha hobane o duletse moya wa hao o halalelang ka hare ho rona o re fapanyang le diphoofolo Modimo. Re a leboha lentswe la hao lena hoseng ha kajeno leo re re rutang boraro le bohlokwa ba boraro. Re a leboha Modimo hobane kajeno mohlanka wa hao mo file hore a tla tlo re ruta ka boraro bona, a tla tlo re ruta le hore le ha e le hore ke boraro empa ha bo ya fapana hobane boraro bo e ntse le wena Modimo ka sebele. Le hoseng mona re a leboha hobane re ithutile hore wena o Modimo ya hlodileng mahodimo le lefatshe, o entse dintho tsohle tse lefatsheng wa ya laela fela tsa ba tsa hlaha. Ke ka hore re le hoseng wa letsatsi le re santsane re bua ka morena, re ntse re thabela wena, re sa phela ha monate tlase ho pabalo ya hao. Bana ba hao ke bana Modimo lentswe lena ha ke le ahe ka hare ho dipelo tsa bona morena ka le matla ohle. E tle seke ya ba fela hore re a le utlwa empa re be le kutlo le ketso ya rona. Re kopa tsena le tse di ka lebitso le matla la morena le moloki wa rona Jesu Kriste mo ngwana sa feleng. Amen. So
sebakeng sena ke kopa just one prayer. Ke kopa thapelo e tlo diriwang yo a laelang ke moya o galaelang a rapelele the launch and the prayer for the Congress ya CWL, the first ever CWL Congress in the Northern Synod. Ke kopa go tswa from the very same mokgatlo wa CWL wa itlhophileng o modimo o buang le ena a rapelele the launch gore boraro bo re buileng ka bona ka jeno bo be teng magareng ga the Congress ya go simolola in the Northern Synod.
praying for the road. It told Samaya Kayone, the Aputila, Elaborale, Mujimare. Santana Rapela, Ivanuna, Putsile, it told Samaya. Ivanu Wash Morale, Mujimare, Tiapoa, from Pizzelai to different destinations. Ovachamba Shama Putin, Rapela for the safe arrival and the safe celebration of the day. Rapela Morale, Mujimare. Dona Leman for Ebenezer, for the future seeds of Morale, Mujimare. Muzile, Aaron Silver Fish and Blood. For instance, the fish are de la Villa Morale, Mujimarena. No, yes, Ficaluzo. Some organizations like 28, July, which are very level. Kimor Fishy, Puri Capital, Morale, Mujimare. And Puri Zidadona Leman for Rohero Rapel. Sentinel Fella Peel, when we see Canada, Yoto, Son, Tapula Hapayon. Sakasifishi and Dadona Leman. One of the promises for our prayers that we fulfill. The Rubina Hallelujah Mujimare, Rubina Mosana, which will celebrate the Akuna Yotsana Duane. We live with the Fasi, we live in the Dias, Fikan Susewa, Free Gadam Rally Mujimana, Hotsela, also Rebata, Leon, Rakulebu and Adona Lebata Ocean. Sama Sekola Matona, Tapuna delegates will be we'll be starting the Congress on the 26th of July. If anyone in Tadona Lemat was Baka, program Evatana, my follow-up, the elections, we elect fewer people who are in demand who will be committed for the leadership. So, it's about to do an answer. It will be a hard as a disaster. Rafael Tadona Lemat, Chabate Butali, at the march. Bueno, tiene que ser para que la radio, pues para el mundo la bachata, que consigue para los años. Y como la nosotros se va a decir, en el sector no tú vas a pedir ya mujer. En el sector como el sector bueno por mujer y mujer, pues también así mujer que para el celebration una mujer, por lo que está en muso a favor. La mujer mujer se llama sobre la torre, pues se ve la buena. Pero nosotros transport airport samaya kayo on Sunday morning, Rally Mujimare. If I don't know what samaya. Even those who would be remaining Rally Mujimare, so what was it? As it's more like a Salava Rafael Lafayette. Rafael opened that one and it is enough for me to match. Amen. Semakin sena rupa ikarolo ya dikota larato ni dikota leta kisa baba kofili dikota maisa kare wakila kialango kopa hosana 92 tati la khafo Hosana 92 letsatsi la gago more